kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalak iti kwarta ngay. Sika kidi at pautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan nagastos ko. Manumala dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnak da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pag anok ngay mga ilako di pato da ngay. Idarum kunto pa ida. Kay nangusaramanan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Garod Kaasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo ngagtrabaho. Bakitan tayo kano nga binan. Tiyan mo da, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apa ngay? Pabasulan nak nga roda naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo ila dua patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marudon ngay. Makipagnaedak ka na kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakakman ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay kahit ipakadam king kwa na Saan asyak ti pang ipakadaam. Ta saan kumot abalay di pagnanaedak. Ay na, uray tiya kay pakadaan. Kanakakmet. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay, ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso makipagnaedak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmatan niya Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isungag na eda kundi taoy. Uray agkakwarto kamen kani kabagis kaw. Kat uwanan anya pa yung ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga binan di balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumay dyan pag naadan mi ka. Baybayaan nyo nga rod, tayo umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano saan daman nga agapa? Kanayon dapat nga agapa ide. Ay nabakbak katanda na agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi apa nagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga rod sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada duma nga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Un nga ron. Nagpadaan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak di abroad. Talo da nga baak. Ayo. Ni amang ko lang tinag-asawa ta pinikot kano day dinanang ko. Imbagkit di ata pinikot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan kumamat taulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita. Kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa unti kasta. Sika ati imot. Auntie Elsa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Wanta na! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Neto ti cellphone. Ag-video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay kay nasaya at latama ta kabagis. Da kayo nga.
Kumusta kayo? Ay nakasto ka ba guys? Agrigrigat latta. Agipawit ka man iti kwarta ka ba guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta ada gusto ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen, agpauitat to iti kwartayo no awan paggastusa. Anya kumamat ti paggasto siyam ditangay. Kat padada kamot abaak. Ay na, ano mo ilata ti paggastusan dito? Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunot ko dita sa asawa dita. Aywan, iso nga imawa ka. Tadamag ko nga awang kano trabaho yun sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kat nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kadi iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wan. No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba guys? Wan. Basta dalusan nyo alin baga. Masyanak mo kami kada kayo. Agpapada tayo mga wal asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na, agyaman kami ka ba, guys? Nasingpit ka unay kada kami. Basta bantayan nyo alin bagay balay ko ha. Wan ka ba, guys? Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo Tungpalan nyo amin nga imbilin na Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan, tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, tas ka ito'y unag insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada may di ta sango balay. Kadi ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y langal daw ito'y nga maaga pa kayo manan. San ka di nga kasta, ante? Agtinunos kayo kadi. Agtinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige, isin pa yung arudan na gajay kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaamo kayo ito yan, Wan, kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ijaili bakit? Mayat siguro, Naimbag no sandang agap-apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa ta. Makamuda matan, bakbakatandan, ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay, ento na orno sandagay saksakada. Iso nga makaamuda, nagnisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya kumamot ti pakay na igan day ta iti saritahan ngay. Huston sa matja imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan iti kasar ni Salcido nga inanak na iti kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang dapat kastaitan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka di tantay kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maul-ulaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman na sakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibagpagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro tala ti cellphone. Hello kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, itinapan alawas ang kabagay. Dinuminggo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay,
Ibagam anakapsot ti matak, agpaiglasak ko nam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Ay, anya! Anya bulsak mga ibagbagam. Nakapsot ti matanak ko nam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ay, wan gaya man niya. Ingkan tumarot ipa-check up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itag iti kwarta nga aramatin niyo. Ay, wan ka ba guys? Agyaman nak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak ko nam. Ibagam ngagpilpilayak. Ay, wan gayam ka ba guys? Nayunam to ti ipawit mo Tanay, natukol ti may sa asaka ni Insya. Anya! Aba na tukol? Jak mo sumanursurto mo abakbakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakati. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam mamakalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay kan, uwan gayam ka ba guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya! Agka ka na matan ti sakinan? Uwan ngarod ka ba guys? Matay samot tan iti babiait. Anya! Di mo masubsobran ti bagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo Insa. Domingo manen no bigat Maria. Awagan tanto manen di kabagis tayo di abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta makadlaw day jay? Dinuminggo tamutan ngagsildaw. Saan? Imbagam mat masakitak. Inton sumarunaw, siyak tumat ti makisarita ken kuana, tas ikamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. Nukas tat ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin, adak mat makisarita ken kuana kabagis. Sige magkamo ka. Ngamnay, aldawan, ing agluton batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan Madyak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanyak? Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ngam ka naglaang ti ilutaw. Agluto ka mati kanam no kaya mau. Anya? Ante Insa, Ante Maria, ayan nyo. Ni, apay, napnapanandangatan. Napnapanan nyo, Ante. Mapanakman lang ni Jessilida. Ala! Nakaturog kayo, matante. Hoy, agriyan kayo, aldawan. Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pay lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy. Ngam awampay mat lang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak mo'y kaanakan. Nagadumot din na marikrik na iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakita. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raw. Ay, nasakit ti sikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no umisbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no agarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, Ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, Ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami matlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impawit ni kabagista. Ada ije bagkaw ije silay, apay aya. Piesta ka no inton bigat di kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta ta. Ha, kasya aya. Sige. Italaang man nga da piyesta
Wan, tapa nagpipiesta man ni Tabulan Maria. Inta ba mag-relax ka bages? Wala ka ba, guys? Kano maabak ta, ayos laan, tagsuldo ta man no Domingaw. Ay natan niya. Kagap-gapok ijay pistahan ijay kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insa ijay. Ni, anya tararamidan da ijay. Kanya pa ngay. Makipirpiryada ah. Anya, kunak manuag sakit da. Aho! Anya masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakit. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi ijay. Nagpipigsa ti katawa da. Kung nagkikiting da ijay paldada. Mabit lang. Tay pakitak ti video da. Binidjuk itang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basta ano't kwarta na ka bages. Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lang ta ka ba, guys? Kitam. Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukmat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit matan ito yung nagtibalay ni Angkal. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan te. Ante Maria. Apa nga ito ka nga nagida? Asino data ka ida yung alakay? Ay na. Ha? Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi ay. Ngambasit laang tanya. Asino data kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko, kaanakan. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Angkal. Saan matla siya? Pati ni Insa. Adamo la kay Dana ijay silid, alakay. Anya? Ay, hello ka bages. Ay, Domingo ita. Mabalinti ag sweldo. Wan ka ba, guys? Awan ngamin paggatang mi iti agas may ka ba, guys? Ala, ako kusin nyo amin na nakawasyaw. Da kayo adwa. Hindi, apay nga kukusin may ka bages. Sukatan men? Ay, agbawit kaya iti package. Saan? Ah, Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang impake kadagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka ba, guys? Di ka kadimasyan kadagame akabagis mo. Aglablabas kayon. Mananggundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyang kanyak dito abroad. Pagrigrigata ti kwarta di taon. Lakaya kaon. Ngam inal daw pa'y lang agtratrabaho at dito Amerika tapno adala kwarta. Narigat ti trabaho di taon tapno amuyaw. Agbagbagkatak iti natadagsin di taon. Anusak tapno adda may pauit ko kada kayo. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to gandak. Ipagbagayaw masakit kayo. Ngam saan magayam? Isugal nyo ti kwarta may pauit ko. Kalpasan na, nakarugrugit na balay ko. Ken agisangput kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo di na balay ko. Isa pumano kayo. Bye! Hinidapnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado, Isumot lati mabalin nga gipulong kat. Awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala. Tangay awan mat sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan. Ay,
Ano sanda kami kaanakan, wan. Basta agsingsingpat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayo matan mga ante. Di saanon kaanakan, agsingsing patakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito balayaw. Uray siya, tanya. Very good nga ron no kasta mga ante. Nanang, rumuarak mampay. Ada pa panak. Papanap, maluman. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. Ano mabisinak. Anya? Nay Junior, asino ngay data? Tay may sangag crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kiidia anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos. Gwapo ka lata. Puli tayo nga may tinapipintas kan natataar. Takasanaw, napintasak. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw. No saan ada kami iti amayaw. Dadayaw ti katauran ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdibok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adabagas kan maparte. Partsin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan salakan ko na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaka apartsin tayo. Uray taawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang. Ay, kontrabidan to mula ang day jay. Iso bay amon. Di tayon awisan jay amayaw. Hilaw, usipa. Apay nga imbawag ka. Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumaden Agbali ka man pa'y kung niinsan mo. Ta ipauit mo itamot laang. Kasapulan nga minagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpauit kan tanay. Awan pagutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbali kan akta ipauit mo. Tanay, maibusan tilud ka. Ala-ala, bye. Mari Ariang, umay kanto inton bigat ije balay taagdibo je buridak nga anak ko. Nagbiit ti panawin anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kanto, wan. Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita po kume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga po ka. Ti kayat masawan maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko, Mari Ariang. Kat nagpapandig sa mo amay. Ay, saan lang nga rudi na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y mariwain. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak maray. Saan ko nga uyawan dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang maray. Kat, mapan kayo dita balay da nana Osepa inton bigat nanang? Saanon?
Excited akpay kumamapan mang buya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbagana na dismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay anana Josepa. Gaputan na pintas ken guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, awan nga rod Ayos laang kuma or agpalpalastog basta saan kumamit nga uyaw. Tama ka pasakit mo titirik na tikas jay nga aramidan na. Yun nga rud nanang. Ay na. Iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy uyaw mo't gayaman. Nala, si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la jag pasken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo jay baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibo ti kabsat mau. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis a pagkasarak to day jay. Ay na, guwapo ka, adakaw. Adaw ti agusto ken ka babae. Pilyem to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Ha, iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Ha? Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Ken tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Tarugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi ti programa, agbarbar ti kayaon. Ay, lipasin nyo pa imot ti programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpyan, nanang? Anya mo ti kastang aramid mo, Josepa. Ay, apay ngay pinapartim di baka. Wan, tapi nagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Kaya tang-tangdanan na nga raw na mangipas-pastor iti dajay. Ne, tangtangdanan na kagayam nga mapay di mo mo't irimit kanyak ti tangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak Josepa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, hapaw ka sa nuday tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam sa nabalay ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamu kanya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastang aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men adi mo kanunungan ti bongga apasken. Isu nga inlimod mi ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, yapaw jak amukin ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, diyan patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit Kahit nga, bayada ma, tas sikatin ang papartay. ya, pangalaak ngay iti pagbayad kaw. Awan mo kwartak, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak dayjay tagong unget yakin kukwa. Isugag sardeng paila dagiti anak ta nga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal, linton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Di lalaw-lawat babak-baketan. Ano siya? Okay lang oray siya agiskwila, tatang. Makapasadot mo't lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardengan dakpay laeng. Sumursurot aklatan na iti pagayatan nyo kaninanang.
Ay, sa nabalay tagtuloy kayong tumilaang. Itala si Mistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapul ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na, tatang. Naparti jitarakan nyo, idi kasangay ko. Di umangamin impaka mo kanyak. Tapno nagdiskitara ko maiti sa bali na partay. Diyak amo ka ni nanang. Iso mo tinagdesisyon iti dayjay, tatang. Wala sa napalain, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, nagdibaw, anak kau. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanawsi pa. Nagpintas di ana, iyo hindi nagdibaw. Kasla magkasaran iti kas di alangan, ha? Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw, talaga ana pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kariring ng tupay ka napintas. Sana kas iti daduma dita, nga uray kasano, ti pa nag-make up da, naalas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatataar, nagado ti agusto ken kwa na, ngam di nalaikan ka no. Ay, no dala ko mapan nakaikaray ka, arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababala nga rudan ti agong na timangad pailaang. Ay! Anay ikaw. Habay apinitik mo tingiwat ka. Nakawi-uyaw ka bakitan. Da? Nasayat ayat ti kastangan aramidam. Bakitan ka, adyag nakam. Kadag pa'y sumutibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakitkita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan guwapo ka mahit lakay. Isuan na pintas kan guwapo dagitan nakta. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka iti napintas alanga. Saan kat akasta nga aguy-uyaw ka? Ay maditi kasta nga aramid ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikitak. Kasla ko Mari Ariang kendagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray kasanupiman ti panagpapintas da agam isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man aguy-uyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mo metin ti Diyos anang parswaken kwa na. Na? Ay saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to dita balay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minan ni Sally nga anak ko, Maray. Selebraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwi na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwil, Maray. Nuwain, pinagsardeng mi idan. Ay saan nabalik? Tagwapo kun nabintas da. Sigurado bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior, aginroll kayo no umay asimistre, tagdiskitarak pay laang iti paginroll yaw. Ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Diana no agtuloy pay. Manjak mo ton? Masaduta ko nga giskwela. Apay kay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga sawa akong tatang. Negosyan ti diya sawa. Iso saan na masapol nga gadalak. Ure siyak tatang. At dabak ng anobyo.
Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pa'y Sa ka ito mga asawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Ag negosyo kami langan itinubiak. Uray siyak tatang. Masadutak matkan. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangibang nga ili, nanang. Sika nga'y Diana. Taga-ano tinubiam? Taga Isabela nanang. Naidistino lang ija ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanada liyaw. No siya, 100% abak ng ni girly. Taado tinegosyo na ijisentro, nanang. Tulungak to ang mangi-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga rod at tinubiam, Junior. Ipasyar munto dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Ke tinubium ngay mo, Diana, ba nang mulaang? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay amang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di umalamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami tong arudan, anak ko. Apay, di kay pa'y agkasar itinubyaw, Diana. Saanan day takasar-kasar tatang. Tinapatag ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubyaw, ta kaya't ko ang makasarita. Dumteng to day taka nito. Saan pa'y lang ay ta? Sika ngay, Junior. Kaano nga yam amom tinubyam? Kaano nga agkasar kayaw? Inton adawayana, tatang. Makumikom ngamin na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang. Iso ako kwayon. Day tipay ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo tiyayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay nanginadagi tananang. Ginatang tinubyok. Aya, anyat serbina nga agwalit ak no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Adoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng jaynubium, Ikan nakagayam iti kwartam. Linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay nga ya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Ay na, nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubyak. Ni girly. Girly, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam iti siya ka? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mahit. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Ta saan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kahit kasanaw na agsinublyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, dinak mabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya, kabait! Abay ngay, ay madia, anak ko. Kababain ti kasta. Anya lat sawan ti taon nga. Kadi ibagbaga ngamin nga dasawa tinubyok, Ibagayo abaro.
Ah, Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ay, ang dagiti anak ta. Apay nga itala nga imbagam dayta kanya, usipa. Isumutla di na mabalintag kasara. Tada magayam asawa dagiti karelasyon da. ay, relax. Ah. Relax ka Ay, nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tidapay, nudaduma. Ay, di mo konsensya dararamidin dagiti anak mo. Ang mga numay sagmak da. Anya! Anya kuma, ti ba kay sagmakan dangay? Awan, lakay. Nanang, Ala, apay akas ta tilang nga masimangbut anak ko. Nagadaw ti kamo ti rupam. Impabugbog nak ni Gerlay. Ha? Hapay! Natiliwon na nga na nag-checks. Impabugbog nak mo tayo. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa ti nobyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ngay nga itsuraem anak ko. Ay kaasi kamay. Kasano daytoyen lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan kanon tinobyo na. Kani Junior, ado kano tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay, day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga nagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga nawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi ak. Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wang manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno adda pang suportam kadagiti anak mo. Nanang, kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasanungatan. Ay kat agdiskitar ta anak ko. Inak pa'y la umutang kin ni Antim Amaring. Naimbag ano, adda kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idi kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na. Tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang. Da kayon timapan. Tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepas latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awana ang di kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramatak iti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kandi mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay sana nadidigra. Ay sawan latamukaon. Jackpot siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka, iso pasensyakan garait. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad nanang. Imutang kakan ko, ana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipag na ti papeles ko para abroad. Basit la panaganosen, maka-fly takton nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan, ta si dadaan at tumulong.
Ngamjay mismo akabsat ko na imot. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybayan yun nanang. Ti amon siguro ni auntie sa anak ka maka-abroad. Iso ang mabuting ngagpautang. Taamangan no saan tayo ang makabayad kan kuana. Huwag nga taa. Alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad insan Donita. Jak pa'y rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din atap numalpasan. Awang mga rod kwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Tanagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastrak ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamot ag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak mau ka ba guys? Wen manang maring, flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan na mangitulod kun kuana, tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi, ano kas long trip? Wen nga rod amanang. Kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay ka anak ha. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na jabrod. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kadaytawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kakasanungay, agan anad kay ti biyahe Gracia, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daw mat day di akabagis yun nanang. Kilaat saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Tai di na amuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmatan. Kitila mait-itid na pa yung ipapabalon kanya. Ay, jak man amo iti day nga antim. Mudi nga min day nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagi jay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagi jay. Ngam di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga ruda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo Gracia, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbagpay kat ni insan ko ta nagflighten. Kaya't ko kumamot ag-apply nga maawang magkwarta. Ay kat no, interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Ada nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Hanggang numapilpilitan ka laang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta uray sa gabasit no maurnaw mayat. Alamang nga rod tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrowd kaawang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita ama ng maring. Ibaga amta saanan nga gabrowd.
Gas-gastos laang dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaam, namidwa na peke ni Gracia. Nakachambalaangan iti may katlaw, isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam, tanigusyan ti da amin. Adu mo lang amang ti kwarta dang siyak. Tano siyak, adang amin yor ornongak. Isa pasin siya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusem nga aga bro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad ka mutten, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwin anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, Ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamo dak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang, itulod kon iji airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung bagbagata nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saanan tadaing ante. Ako na yung baglabalo na medya abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amwanti. Oh, imposible mata. Adida imbaga ti sweldo yo ijay. May mayat matla ang ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akit, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na, narakupang ka man Donita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat wan. Di ka aglanag, tay laklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman nak nga ruda, auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam am merinda am ijidalan. Nagluto ak iti suman idirabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasin na pimanaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam tulang ata. Bigla matasiming po ni auntie. Nakasupsuplada iti umututang tayo kan kuana. Wan nga rod ala, bay amlatan no niya ti makitam kan kuana anak ka. Kahit kasanungay, kabagais. Agpaw-paw mo lang di anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga rodan ore pang lunch lang iti sentro. Ha? Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamati katas ng dolyar. Ha? Mala mabiit laeng aron manang tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos kapay laeng. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka dia bulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan nan amanang. Ay kat,
Nawadwad mo nga rod ti urnong nan Urnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na iti impaw-paw itna kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan ming agbayad tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kalo kayat mo ti umay kamangan e balay ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka kastapay, ijay mo restauranten na. Alan mapantay di sintro, tayo di tangag dinner kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kunada nga road. Ay ka ala mapantang arod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog ka madlaang manang. Ay, wala roday. Ay na. Iso na laang ta. Problema knon nyaman ti masida into nagsapan. Dumagas taman ije palengkay ruday. Tayin tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo na. Kan nata nga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang. Wan garet. Ta narigat mo't no jak pagustuan. Anun to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray agtext nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaunget pay. Anwag ka no ti ado a kwarta, no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagarin. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kadagidya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit at nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako namit lang dakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Nala, awatin talatan day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagaklaang manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ya anak ko. Katun uraya kanak ko. Ninagana kon ti karga di package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanakak. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, Nanang. Kan oray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, siyempre, at adulata ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan-anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng, nagsapakan ngay malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Agyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger wano pizza kas kada French fries ti ikapim. Anyat serbiti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalata iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan,
Uray klangan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano andan di package, lukatan tayo adagusan, garet, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy. Kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitoy. Ay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, Manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na yun ta, naala kong tay kukwak. Tay kumalang na inagan ken ka ti alaem, ta urayam ani garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading dito, Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi ko matoy package na na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balayda. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat sanda iti paw ita para kankwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy na na. Wan, siyak ti inaw na kabsa na. Sige nga na, tanay. Adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabitla nga rod, taday papirma kada kayo na. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part, Manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akas tati itsura na simang part. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya kaw. No ikan nakting kyaw, ngam no saan, ayos lata kabagay. Hello, anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman nak Nasayat nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam jay impawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Awan mo't nakitak akas ta iti package, anak ko. Ha? Ala, adda tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kung nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasakti mo na anang lukat iti package? Ta nalukatana ni dinapan ko inana iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina, hindi napan ko inala iti balay da antim anak ko. Di mat imbagakkan ka, asigo dan analukatan na simang pati package mo, Roday. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang. Apay atapam, asyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsamaw, papasulan na. Mala. Di ka nga rudan agungat, Manang. Nagdamagaklaang. Saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipamkwatan ti sanya pag kinaawatan ngagkabsat? Kasta una ti pungtot na kanyak. Nagdamagaklaang matanak ka. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day jay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpet nga amok. Awan maramidan tayo na. Napukaw mo dun. Pasensya ka, anak ka. Awanak mo't nga may ninisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang? Day, imadumot ti tarakon mo aburias, Manang.
pinadakkel mo pa'y gaya munto'y kulungan da. Wan kat sigod mat ngagtartara ka nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idititarakan mo. Ngam imadumutan. Agad talaga kasta Kayat ko tagpabaknang. Iso gimatang iti adu at araknag. Ay nawanan. Apa na pasabag tinastoy. Apa yan, manang maraing? Anyat sang sangitam di takulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti baboy. Ha? Allah, naudatal na mo taminan. Apa yan? Ay, nagsakit ang arod. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanun nga ti punak. Awanan nalugi aklaw na yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay, sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuti nga kajak mawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw? Ano ti pudnaw? Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ha? Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isuting gatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawam mo lang tinagmamaayan jay tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kun. Ay awag man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagays. Sapay kumata mapakawanak.